Reka tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda, tunagaruka kuri uyu musore w'icyamamare ukunze kugenda yamamariza abantu bamwe na bamwe batandukanye, ku mbuga nkoranyambaga akunze kumenyekanywaho ku izina rya Burikantu. Aho kenshi na kenshi usanga abantu bamwita akunze kwita ngo ni Burikarimu. Uyu musore rero ni umusore watawe muri yombi ku wa 20 Nyakanga, ubwo yazaga gukora ibintu bidakwiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba ari bimwe byagiye binatangaza abantu benshi kandi nibyo koko ni ibintu bidakwiye, ibi bintu ntago ari byiza hano muri iki gihugu. Reka tugaruke turambura aya makuru amuvugwaho, aya makuru dukesha igihe. Aya makuru yose tuyakesha igihe. Uyu musore rero tumuzi nka Burikantu, ni umusore w'ibigango, umusore w'ijeya, ariko mu by'ukuri ibintu yaje gukora kuri uyu munsi ku wa 20 Nyakanga, ngira ngo nibwo yaje no gutabwa muri yombi, nibwo RIB yamufataga ikamujyana ku rukiko. Uyu musore rero ibyaha akurikiranwa harimo kuba yari yasuwe n'abakobwa bikarangira abakingiranye mu nzu iwe, inzu ye akayigira gereza. Mu by'ukuri nta muntu ugomba gukingirana abantu mu nzu iwe, inzu itemewe na leta, kandi nawe atafite uburenganzira bwo kuba yafunga umuntu, iryo ni iterabwoba. Ibyo rero biri mu byaha akurikiranwa byo kuba yarafunze abantu, abakobwa 2, yarabafungiye mu nzu iwe, ntituzi ngo yashakaga kugera kuki, ariko ibyo biri mu byo akurikiranwa. Ayo niyo makuru rero akomeje kugenda acaracara hano ku mbuga nkoranyambaga. Aya makuru rero tuyakesha igihe. Uyu musore rero aherutse no gusohora indirimbo igenda iba ikimenyabose hano mu Rwanda, igenda yamamara, ariko sinzi impamvu abantu b'ibyamamare iyo babonye bagafashe batangira kugenda bagira ibyaha bitandukanye. Sinzi impamvu, sinzi n'ikibibatera muri rusange, sinzi ikintu kibibatera. Ni ayo makuru rero twari twabateguriye, mukomeze gukurikira gahunda zacu zitambuka kuri muyoboro wa YouTube. Ni Gitare wacu nk'uko bisanzwe, mukomeze gukanda subscribe.